نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. و قطعا شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و به وجود آمدن نقص در اموال و نیز با مصیبت‌های جانی و کاهش محصولات آزمایش می‌کنیم و مژده بده صابران را. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.